Oh, bentar. Kevin telepon dulu ya, madam. Buru atuh. Telat nepecatan we atuh. Halo, Pir. Jemput ya. Kita jeung bodyguard di sini pecat, buru. Sok. Ya, aing gaji supir jeung bodyguard eta sabaraha sebulanan. Supir teh 5 juta sebulan. Bodyguard mah 12 juta. Ah, mending gede-gede teuing atuh. Ya. Enggak rugi kamu. Tuh. Tuh geuning datang Kevin. Ya, erek penting jalan-jalannya kan jauh ka mana? Wah, jauh. Jadi mau apa nanti Kevin beliin? Martabak teh. Jangan martabak atuh, Dedi. Nanti melag di nanti koro. Aduh apa? Bakso aja, Bakso. Aduh. Dedi mau apa? Bos, Ayo bodyguard. Oh, iya. Yo, kade jagain. Iya budak kuing si Kevin. siap Pak. Hiji-hijina. Ya, atuh sendal aing ngecan bodyguard. Pir, ulah kebut-kebut ya Pir. Dadah, Dedi. Dadah Kevin. Mami. Pir, buka Pir.